Together, growing in faith, changing communities. Makathunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami, ifuna sibuke incwadi ka-Exodus chapter 14 from verse 5 to verse 18. Kwathi ukuba uFaro esetsheliwe ukuthi abantu bakwa-Israyeli sebebalekile, ingqondo yakhe neyezinduna zakhe yajika okokuphela. Base bethi, hawu, senze iphutha ukuba siyekele abakwa-Israyeli bahambe bangabe besasebenzela. Kanjalo-ke wahloma impi, izinqola kanye namabutho. Wabophela izinqola ezingama600, waphuma namaqhawe onke aseGibhithe. uNkulunkulu wayenza yabalukhuni inhliziyo kaFaro, kanjalo-ke uFaro wabaxosha abakwa-Israyeli efuna ukubabuyisa besaphikelele phambili. Impi yonke yamaGibhithe, amahashi nezinqola zonke nabagibeli bazo yabaxosha baze babafica besamile ngasolwandle. Kwathi lapho uFaro esezobafica abakwa-Israyeli babheka emumva, bawabona amaGibhithe balandela, bashawa uvalo, bagebhezela, bakhala kakhulu enkosini, basebethi kuMose, kanti kawekho yini amathuna eGibhithe ukuba usithathe siyofela ehlane na? Yini lena oyenze kithi ngokusikhipha eGibhithe? Asitshelanga yini siseGibhithe ukuthi siyeke sisale sesikhonza amaGibhithe? Kungcono ukuba sibe izigqila zamaGibhithe kunokuba sifele ehlane. Kepha uMose wathi kubantu, ningesabi, yimani isibindi, qinani, nibone usindiso lwenkosi ezonenzela lona namhlanje, ngokuba amaGibhithe eniwabona namhlanje ngeke niphinde niwabone. Inkosi izonilwela, nina-ke nifanele ukuhlala ngokuthula. Inkosi yathi kuMose, ukhalelani kimina? Tshela abakwa-Israyeli bahambe baqhubeke. Wena-ke phakamisa induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise ukuze abakwa-Israyeli badabule phakathi kolwandle, bahambe emhlabathini owomileyo. Kepha mina ngizawuzenza izinhliziyo zamaGibhithe zibe lukhuni, anilandele. Lapho-ke ngiyobonakalisa ubukhosi bami ngoFaro nangempi yakhe yonke, nangezinqola zakhe nangabagibeli bazo. AmaGibhithe ayakubona ngempela ukuthi ngiyinkosi nxa ngibonakalisa ubukhosi bami ngoFaro nangezinqola zakhe nangabagibeli bazo. Iyangithinta le ndaba. Lithi izwi likaNkulunkulu, uFaro uyayisola ukuba ubadedeleleni abantu bakwa-Israyeli ukuba bahambe. Avingozi inkonzo yokwenzelwa izinto, avingozi inkonzo yokujwayela, avingozi inkonzo yokuncika komunye umuntu. Akube kubuhlungu ukuhlala ungasakwazi ukuzenzela izinto, ungasakwazi ukuzimela, ungasakwazi ukuziphakamisa, sewuhlezi noma ungasafuni. Baningi abantu abahlele ezintweni abangasayifuni, kodwa bahlalele ukuthi abazi mabesuka bazoyaphi. Baningi abantu abahlekayo noma ngasahlekisi ngoba bancengile. Baningi abantu ababekezela nezinto engadinge kubekezelwa.
uFaro uyababuka sebehambile ebese isola ukuthi ngibadedeleleni bahamba. Lento kumina inzima ngoba ngokusuka kwenhliziyo engaphandle nobuvila nokufuna uhlezi wancika komunye umuntu ugcina usungena engozini obungayiqaphela. Uthola ukuthi ukube kade wahamba kuleli khaya, kade wahamba kule relationship, ngabe mhlambe umntwana wakho kafanga, ngabe mhlambe umntwana wakho abamdlwengulanga. Kodwa into esishayile asifunanga ukusheshe sisuke. Noma imbhalo isisodongeni sesibona ukuthi kunenkinga la, kodwa sifunanga. Okunye kwesibili engikubuka kungithinte ngale ndaba, uFaro usebenzise uvalo nokwesaba, watshela abantu bakhe ukuthi uma ngingabacindezeli abantu ngelinye ilanga bongibele emakhanda, ngelinye ilanga bayoniphatha. Mangaka amanga esitshelwe wona, bangaka abantu esibazondile ngamanga esaxoxelwa wona ngabo. Bangaki kuthina abaxabane nabantu salimala salimazana singena indaba engafuni thina, silwa izimpi esingazazi. Lamadoda alandela uFaro ngoba usethe uFaro yena balandeleni. Nangembala lithi izwi likaNkulunkulu iqhwaga zonke amaqhawe onke aseGibhithe aphuma alandela eyolwa impi. Umbuzo wami uthi lempi oyilwayo uyayiqonda yini? Isizulu sijulile, khona umehluko phakathi kokwazi nokuqonda. Uyayiqonda yini lempi oyilwayo? Ngoba kwesinye isikhathi into ngithi ngiyayazi kanti bangikhele phezulu indaba, kodwa mase ngiyiqonda sengikwazi ubuyona noma ngaphendulwa kanjani, sengiyayazi, ngiyayiqonda, ngiyayiqondisisa. Lezimpi esizilwayo okuthi ngelinye ilanga kuyoba izona eziyobulala abantwana bethu noma thina uqobo lwethu. Abanye bethu bazobona sekudala ukuthi uSibanibani uke wadlala ngempilo yami, uSibanibani uke wavuma ukuba ngiyomenzela izinto yena angazenzanga nabantwana bakhe abangazenzanga, kodwa wavuma ukulutha ingqondo yami, walutha nokucabanga kwami. Ngayenza ngoba bengimethembile. Lamadoda afa ngoba asukalwa izimpi engezona izimpi ebengimele bazilwe. Khona impi engesiye yakho engimele uja lena ke ngikuthanda impela kodwa ngeke ngikulwele lempi ngoba kusiye yami, angiyazi iqale kanjani noma ungangixoxela kodwa kusiyo eyami. Lithi izwi likaNkulunkulu babajaha bathe besabajaha abantwana baka-Israyeli mabephenduka bayababona bebalandela, bayesaba, bayokhala kuMose
bathi Mose Mose naku sifa abengekho namaliba eGibhithe ukuba uncamela uba sofele eintabeni. Ngiyawathanda amazwi kaMose athi ngesabi, athi qinani, athi misibindi. Besiwaswela lawo mazwi namhlanje. Ungesabi, qina, yimisibindi. Sawuzibukile izinto zenzeka, wayibuka ibhasikophu yenzeka ezweni lakithi komakhelwane sakhelene. Wayibuka into zakwenyamalala over one night. Walahlekelwa ikona konke. Mhlawumbe omunye uthi inkosi ngizokwenza njani? Uthi uNkulunkulu kuwena namhlanje ungesabi. Uthi qina, uthi misibindi. Athi lezitha ozibonayo namhlanje athi awusophinde uzibone. Ngimbona uNkulunkulu esukuma ebesula inyembezi. Ngimbona uNkulunkulu esukuma esibamba ngengalo ethi sibanibani angeke kuphele ngawe. Angeke baqede ngawe ngalendlela. Ethi konke okudliwe isikhonyane athi ngizakubuyisela. Athi lobuxhwangu nokwelelesi nobugebengu athi abusoze baqeda ngawe. Ngimbona namhlanje uNkulunkulu wethu evusa ithemba elisha. Ethi lezitho ozibonayo athi awusophinda uzibone. Ngokuba mina nguNkulunkulu wempi kaIsrayeli. NguNkulunkulu onqobayo. NguNkulunkulu owezanayo. Baqedana athi Mose ukhalelani. Athi uMose ngenhliziyo bankosi yobabona nje athi uNkulunkulu uqhubekela phambili. Athi uMose ngenhliziyo bankosi kunolwandle ngaphambili. Athi uNkulunkulu Mose qhubekela phambili. Uyazi sometimes siyafika isigaba la empilweni ngiba stuck khona. Angazi ngizoqhubeka kanjani. Angazi mangiqeda ukususa lomlotha ngizotholani ngaphansi. Ngoba konke la ngiyakhona bayangilahla bangiphindisela emuva. Bathi akukho abazongenzela kona. Kodwa uthi uNkulunkulu uqhubekela phambili. Maqedane iwundlu lithi kuMose phakamisa induku. Akuphakamisa induku phe kwalolu lwandle oliphe kwakho. Akuphakamisa induku phe kwalezi inkinga obhekene nazo. Phelelo umsebenzi. Awunama bantwana basebenzi. Nobukuthembile bakwemukile kona. Ukuthi uNkulunkulu akuphakamisa induku phe kolwandle obhekene nalo. Umuntu nomuntu nolwandle lwakhe. Kodwa namhlanje sibizela ukuphakamisa induku phe kolwandle. Athi maqedana uJehova athi ngizakuhlukanisa phakathi. Athi ngizakudala indlela. Athi phakathi lolwandle ngizakudala indlela. Athi phakathi nolwandle athi uzohamba esihlabathini esomleyo. uNkulunkulu uyayibeka lento enhlizweni yami ukuthi la ungasayiboni wena indlela uNkulunkulu useyibonile. La ubona kumanzi khona uNkulunkulu usenze koma kwathi nkwe. Wena ubona umlotha kanti uNkulunkulu usevusa okunye okusha. Athi bheka ngidala konke kube kusha. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibusise sivikele isikhanyisele. Sinika amandla nomusa negrace elivela kuNkulunkulu somandla uyise benendodana nomoya ogcobileyo.
Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzekayo ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocebileyo neNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.